Let's watch this video so that I have some 1 or 2 things to tell you. Let's watch this video. Sisese Oliven kuvalwa inyanga yezenthuthi mhatsho ikwekwezi FM bamisene neSantaco sinabachayeli mnokwethu lo ngiyamazi ngimazela kwadla olala nguPatrick igama lakhe la ngerenkeni konje ngubani mnakwethu awakunalo la ngerenkeni akukhonakala ukuthi ungafika ngerenkeni bangakuphi Deny. nene sengalikhohlwa na ulikhumbulayo kancane bongubani ngisalikhumbule ne awu ngisalikhumbule sengibizwa ngomahlangu kuphela shuthi uhloniphekile Yeah, boy. abantu abaphopheleko bakhuluma liphi limi ebenzini abaphopheleko abangabona emehlweni iye bakhuluma liphi limi bakumunye nomunye ukhuluma ilimi lakhe whether sindrebele Sotho of Sichangane. Yes. Iyellow line ithi ukuthini Iyellow line ithi ukuthini ithi ukuthi ngifikisa abakhweli bami emsinya laba yakho Wami wazi njani Iyellow line ithi sheshisa phela I can't believe this. kungiphe abakhathi bakho abathathu ne bakade abaphila kona bangasaphiliko obathandako Tiza yeah and then fun yeah and then kelo lamahla amakhulu akade lawa usigebengu noJomo yeah ngubani umengameli weSantaco president ngubani Abnatsebe Next. kuyini okungakavumeleki ukuthi kwenziwe bakhweli ngekoloyi nakho ukusela ngekoloyini nokusikima umodoro ukhamba nokungahloniphani ngekoloyini umunye umuntu angacabangela abanye abakhweli enza umathandra This is business. kuyini okubudisi phakathi kwe10 kg yamatshe ne10 kg yamasiba masibe kuku awa mamatshe ama 10 kg amasibe izakwanela mara ayoba maningi kulo khani bazowa press hawa amatshe Back to Limpopo. nangabe itaxi 17 rand nge50 rand ungabhadalela ababili nge100 rand ungabhadalela abangaki 5 uSantaco ujameleni in Santaco South African National Taxi what SABC ujameleni South African Broadcasting Channel silwane siphi esiphezulu kwe20 rand akusiye into le yini ngwenyama yeah awukhona hali shem. in-taxi zinokuba nemlayezo ekhalimako noma ekhuthazako ngaphakatha ngiyiphi wena umlayezo o ngiwuphi umlayezo othanda khulu owakho ubona namkho wakho namatsela ngeze nge200 rand ekseni u99,000 plus 1 isingaki 99,000 plus 1 it's 99,001 Easy. ngeBhayibhelini ngubani owabetray uJesu wani umkhalo ya konje ngubani uJudas Iscariot Kiwo wonke umkhanyo sonke isikhathi ikwekwezi FM ikuletha ekhaya kukhanya ba